Sumut, Srbija. Gojkovica. Krunice. Cionističkim herojima neprijatelji su svi koji im se nađu na putu. Neprijatelj koji nije eliminisan, već mu je život pošteđen i pružena mu je međunarodna ruka, nepomiren sa činjenicom da njegovo više nije njegovo, decenijama pokušava da se vrati tamo odakle je izmešten. Taj neprijatelj se nama do juče zvao džihadista, premda on tako i to, u toj definiciji koja nam je predstavljena, niti je apsolutno sada, niti je ikada bio. Na primer, i današnjim jezikom rečeno, postkolonijalist i komparatist Edward Said nije bio musliman. Terorista George Habaš nije bio musliman. Atentator Sirhan nije musliman. Tvoje trudove i stradanja za širenje vere ko će iskazati. Cionistički heroji su gotovo potpuno uspeli da neutrališu hrišćanski neprijateljski faktor koji razmeštanje nije primio zdravo za gotovo, što naknadnim razmeštanjem, što diskursom. Dan i noć nisi prestajao da se trudiš. Pametni hrišćanin ćuti zato što se boji, a taj strah mu imena nema. Dok nisi očistio gazu od bezbožnosti. Strah da nas ne vide kao judeofobe pretvara nas u fobične od Judeja. I veru i pobožnost zasadio. Taj strah se ne može nerogobatno imenovati, stoga što u fobiji ljudi vide ne strah, no mržnju, ako se ne odnosi na ujed kobre. Judeofobija, koja je permanentni strah od Jevreja, poistovećuje se s antisemitizmom, dok se antisemitizmom vidi i sućutni treptaj pred iz Palestine prognanim Jermenima, koji su s vremena na vreme globalno bili podoban primer stradalnika. Kad je već tako, bivajmo dobri. Ćutimo.